Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ini baru kadang sispa santo akar mordas. Ya kini lapan greenery begum nih. Lawan resort bener-bener. Anek lebih. Baru nanti sampai mau kim baru nih wajib bak tang gaya juga. Kat kita itu mau kim. Mau kim lokal. Jadi ni pada yang ni kat. Reng. Kata umi ai kerteng ini kayak area harga. Reng mungkin. Reng. Not mungkin tu. Mau. Menteri Ketenaga Tourism jangka Sarkar Jilla wa polling do ulali jengo ia kajaka kaba sarpusan hektar kabadan hakasnong wa yajer ya kaba kasnong kala asngo bahasa ka Sarkar bahkan kenti ya ka kam jengo kai hakni kathain lasan ran lang yo ba pol da MLE jangka Nartiang ubadai ru sembut mitrang ba uba snya bhalang dhar harengkat kajingan dan lang ki ofisar Sarkar Shwabo Menteri Ketenaga Tourism unlet syakani kajaka ki ofisar kala penkre lepa ya ka master plan kumnu bakin penwandur ya kini kajaka kabadan ya kajaka jengok kai bakentum ya ke pedang mukhim view ka senrang klan viewpoint ka mukhim ka klit wailen dom bat ki weipan ya menta ka sarkar kadang pet benia ya ka master plan bat hadin katakan sashna sai ka detail project report ban pet ya ka jingrot jingsam Ya. Toilet compassion ni and even viewpoint berit jom ki fisheries ni la pen improve kat ni Kata ini senartia. Senartia. Maklum tinat yang Kadu ke distance? ni la tak 6 kilometer. 6 from here 6 kilometer. Lai kilo, lai sepak kilo, lai sepak betul. Nanti nerut, putri ini. Biang boleh jengai tertolong. Kita kena ikut sembarang poin itu. So this greenery part will be nice. Lah itu Pak sedap. Beli terus tu anak. Bamboo imun lah. It is RCC structure. Bamboo is only using in the cladding purpose. So I got the point. Cladding purpose. Tai pertu yang atau sanwat ki lalu. Umanu het chnong yang ga wa jer darbar chnong rok wi. Te pen pau jing sang ku ni kro nam tan ne kesngi. Uman tok kesngi ko wa na ka leng yang sarkar dawan pat ki ni ka thau ko yang i. Ko pertu tok ga bedeng mokim. Kini ka thau ko yang i tok man go ko wa kachnong na du ki por manchwa juk tengkai kan nak benta ko ri ki merat ki mereng ka thau ko man galum phlang ko juk sai ya ki jingri ki jingdup yang i ya ki masi ki belang nrei hagi ni ki sngi yoi wa ka jingri ya ki merat tok da duna ko na ka liang yong ka dor bar chnong da rai ba di kut i wa u bu la neu tengkai ya ki ni ka thau kam ka wi ni ki thau ko man ka thau ko li pat ki kamong i tourist spot hai ni thau ba de bu pertuji ka le pedeng mo kim ni ba hai ni ha ka wa mentang ko em ha po harut ni lum em gi mo gi wa i thai wa kim ha wa di mo ko de paman ya ke te ba ni te dau i bu i kai pertu yong ka to ka pedeng mo kim te ka jing thu na ka leng yong ka chnong yong i kat ni to ha gi ni ki sngi yoi wa ka jing duna ki kam ki jam ha gi kon kon ro ko lot yong i ha ka chnong ni te dau kador bar chnong da pelan ba da perkhat ka ubo ye ka tourist spot yok man ko wi ni gilat ko wow e kam eduk ye ki kon ro ge klot yo i men statement ge wi At kat kamaman kat tahi na kaliang kacunong darap pelut boni
nak bentau kamon ki dukan ki toilet ke surok nak liang ke sarkar di rap wi ku penpoi nu surok kat kamayo pi kat ni mat nak liang yong ke chnong dam pengkrek cu ki vitawan ki jing mkam kat baye ki children park le dang pengkrek nak dorbar chnong yong de ki bun kat kamang ante more or less than 50 lakhs the spare ke chnong ha ka wa upen chna chwai hagi initial stage ke yong ka jing perkhat ke yong ka nak bentau 1 kilo kijor yo bam li air pengat yo lipat ini ka thau yo iko em la kamon kamwa nru phau ar le nen ru phau li hektar em ko worok wi new lom te ko ai wo pen em kam yo le worok nei bha wa yoi wa ki won gon ki jing em kam man ki ko biang pengat bat ka ki source le ha ki jing ta o ko le ka em natural source ko ye wan ra man step man ki develop ha ta ke liang ha ko pen em kami mat kani to ke jingwan nan ne ke singi singau komen ni wakana ke liang yong ka sarkar me kelia ke hadin wada penbena ye kini ke tahu man ke tourist spot dakwa ke wan jingi kam ke department go pa ye kini ke liang na ke tourist department tourism department ha ke wa kamtam ye minister yong ka wa to pa ba poling do singau komen ni wada pelut yo ke por ko kodor kulipat ye kini ke tahu ke yong nei ba ile wa emi kini ke jing temu nak benta galawai yang ikon kontrol kuluk yang bat ke chnong bat ke district horok wi te ke jingwan kinne hini to ko lipat ki visit ki yo pat ki ko kamon man ka thau ha ke jing yo bit yo biang te kermen ni le wa ke jingwan yang kinne ko man go ke jing kerku bat ke jing yarap ha ke chnong yang wa kini ke jing temu yang yo man gi ko jam yang pertu yang atau hasperli khairem man ka wa he chnong yang ka chnong kram te nagaling yong hi kau he chnong yong ke wa em marjan wa kini ke area dab de snyau komen ni wa kro wa kam ga kini ke thau go em wa jar go man ki prajan chnong wa ki chnong gi thau gi yong i par kam jo le kam wi no wa he chnong wa em che kini ki thain snyau komen ni ong wa ya ka jing yo jnga yong ka sarkar par ka jing wan ra ye ka sarkar ye kini ka project ni benta ka wo bo he ni hau lom pdeng mokim siao man ko gam ko win ka lat ko wan ra ki jing man toy wo kro to dukat ya ka chnong wa jar rai ho em ka thau tourism ko kring ye ki ru paj ba la ne ko 1k 5k la ne ko senki senkan ha ki ni ki thau man da man ko kam ka lat ko yo ye ka lat yo ye sen kamai ke ji mo yo ya thoi ki ka lat ki kamai ke ji pandap biang te nga siao ong wa i kam ki wa he chnong ko em marjan yong ka ni ka thau le man go ka jing kemen ko kro man penyoy ya ka pensiau ya ka ka jing siau buram bat ka jing siau ngo ya ka initiative wa ni ka sarkar ka chim go wan ra ka development ka ni ka thau dengan ka liang yung mem hu ong ibon ibon le en rai kitbok itu yang wa ka ni ka kam proses ka saman ni ba nga he jing tip yung le ka government ka da chim ki ha go u penlai rang but but he jing to ka ni kam bat kermen skema wa kini ka thain nartiang constituency nartiang ke yong i bat kamjo le ni ki chnong ki wa marjan wa kini ka thau man go ka win ka lat ko yo ki ya kamai ka ji la ka lat ko punpho punphe ye kini ki area yong i ko nang em he sadin bat lengba kini ka jingwan ra yong ka sarkar kini nga ya wa area yong i le man ki ko nang ku chaprang khamtam ka kam tourism mo ka kam jngok ke perthai ko dati kat ni ko wa hapok ka street ke yong i daman ba ko wa ya khi wen ni hapok ka jala waro ya tho lat o ya sanki sankan andrai lengba kan ni ka jing em yong ki project yong tourism ngai scam wa man kon ka lat ya ki nong chong chrong yong i bat ya ki paj ba yong i wo yo ki kalat kamai ka ji bat khamtam yo mani ki te ki thau ki wa da ya compete wa ki wi tuan ki thau ki wa da ku chaprang he jing to wa ni kam chwa ke tangan ka le yong a se chi sen ho chwa pu ko do mem yu ong bon wan le recruitment scam wa kani ka thau man go ko wi na ka thau ku pau nam hagini ki por ko wan lengba yong kani ka project wan ra na ka tourism department ama nagaling jong nga ban kong nga pa ko song men bat song no tourism minister ba por do bula pulai ka por man wan ngo ini kicaka magani kicaka na ka sino wa ja kala free na ka mata ban develop government la de ko way na kicaka ka balongga imut ban long high end tourism hagsi banwan na mama kini ngeladang sudah behiwan si arlai menala ada penain surok ada sedang mentaka development is on the move ta kaji kwa jaman wan do mun sadal di kum tourism sa kana mun yo hi ta kaji wan jo umni kala
Perkemaning ibarok kumunong song sini, but kunjuk in nearby villages, urla appreciate bila day ba, bagi semua kumen ba minister lo ba, kalian juga urla pulah ban ban rak development, kaman promote ini area. Te personally ke jimut juga kam tam kalian aku mulo kalam le juga ni ke tanya. Aga mengira ya gani kum gani development senega infrastructure projects. Kamu de banong tang kecakah jengok kai. Kecakah jengok kai kamu indirectly directly ban create employment. Jadi target juga hapo sausan sini menani sekemat dalam dep kini infrastructure baro. Malu mala more or less hani kisamla kini okam hapo syajar mut. Tadi jenguk bah kamandu juga katong juga kum meli juga ni kai. Saya mentah ke dari start, tegar kumbolong mentah nang aram nang sudah senatang suruk balik kai ro. Man kesingilai spak saus spak likili lawan sini. Kata ngi krotang ka bayan tiro na gasnong kamduna kis po jar siglayo. Kani is just a small start. Te mataling berpau sa kmen ba minister la komit la promesi bon ra different type of infrastructure. Nakata kada ngi kum gasong ngi berpau sa kmen yung minister ng tourism but kung si jong abro ko beru ya bodon lang gerong ba mni hani bro ki berpau sa kmen lang kanang ba. Ikimiliti hapo iskatuan sistem kang ni sakang de kawin kita ka kai bar kandero ka tourism center kawai ke babahan jangan sekarang bahkan kerjin community jong hi mud tang ki lokal turis wat ki high end turis wan baru kin wan skin kita la sau tu lawan gini lagi ban bar kam tam ya kam ka jam kalawan indirectly han kita gini lagi intention nya kum kalam ni ban create employment opportunity especially ya ki brujung sekan kita tade kalau kum ni meni kasnong lembaga tourism society committee kala summit sanga ka memondom macam minister dan tourism kila sumit ke master plan. Dan dalam finalize ke master plan nang tangin wak adu DPR tangan la banong bikan ukur project yang pak am tajam. Community try project ande ke bahayan. Ni la banam la men si sindon kat kum master plan ni la men sanction phase wise so. What you lunch swap ni? Hagani ka juk asngi uba pol ule jurip ru ya ka jingpentre ya ka hospitality project ka badan hathal asken ka banamang ha ka jinglut ka balai pun regular tingka nangta ya ka orkin in ya ka ba kan sayo pisa shu na ka Asian Development Bank sa khandai glur tingka bar ki wei par ki project ki badan hangni. Uba pol ula pentip bana ka benta ka spiritual tourism kanartiang kalayo arpusan glur tingka. Ukurmens kem ba yakini ki project baro an pendap hakapor ka babyang kenang makan long ka jingmento yagi patba. That's the one. Minimum 500-600 employment directly or indirectly. Minimum. Sir was mentioning the same thing. And that is the purpose I bring this project. And if just 35 project it takes for 5 years, it's simple. Bangas kutunat banyitu hangi kalau ba kawai ke project ke bede bat ke spiritual tourism kala kan bahap apa Swadesh Darshan jong ke ministry ladap penyo ya ka sanction arpusan crore bat ke tender committee ke syong menta kasni wa iti ba ngilak ban alot ya ke kam apo shiteo lani shuski banwan kani kan nyerap ya ka jingkiu jingsan jong kinong le nangwan kiba nget kan kring iki kum kinong le banwat ya ka religious significance jong kanartiang hadin jong kata ni la inspector hagdi ka shnong kaba kadan koi ka eco tourism project kani kandai pedeng mokim kabahap japo shnong waijer kani kandai ka project kaba he bah namar ka shnong kala ai smobha jaka kaba san hektar kaba ka jakaru kade ka penjerngam kaba bun bah kalong madan kalau jam ke terrain but ingin kat nang benda ki activities prepare kumjuk ke ba ke day
hajan bah pat kawa mentang ba ngila pendon kam pada nak benda ki activities kumga rafting boating kumta teter di hadin kita ni lalit pen jengok ru ye ka jingtrei hangi ha halasken kene ka hospitality complex ka ba ka project kalaya chaprang bhamanta live unriu kur ladat pen sanction ye kene ka project ni community ba inla ban pendep ye kene ka kam apo jong ubnai November jong ka stem ka banwan kani ka kompleks kadon hajan baha pat ka YJR stadium ka ba don ye ka kapasi lani ka jing nyam jong arpo hajar ngut ki ba nong ban pet nong ban jungo di kani hap ha bat kijingwan jong ka national games ar hajar ar pinyo namar ki nong wan panish benta bat ban pet iki match hakate ka stadium ki ladon marjan bha ya kani ka hospitality complex di kabangi don beda menta hangi kuba PUE kani ka orchid in kaba layak sakmat bha kani kaba sak menta kalong bangi nalor jong kani ka project ka second phase kaba layeng menta kuni kadon ru ka funding na ka Asian Development Bank kaba poi kendai crore tingka nak benda ban develop susu ya ke jaka ke bagi dan additional land hang ni ke badan kumba ar acre ke badan tam ya hapo jong ni ke ar acre ngin pendan kam ya kini ban invest ya kini ke kendai crore banang kha chu iki amenities but facilities hapo jong kini ke orchid in Thalaskin kalau pai artat cha ka margla indep kumba marsiteng 50% te kawa sa nang ta kumba PUE kiran ki structures ki bang ngirang de ban chna ban longi ki shaki room te kadan ru ka market complex support jangani but ya kini bro hakajing dan lang jong consultant the officers jong ka tourism department but na contractor ngila ai ya ka deadline ke belum apo jong u 9 November ar hajar ar penriu bakin hand over ya kan ke project ke ba lalang complete sector tourism department Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra